Nav û paşnav Sorxîn Dirbesî. Nav û paşnavê rast Evîn Şex Hesen. Cih û dîroka ji dayîkbûyînê 2001 Dirbesî. Cih û dîroka şehadetê 2019 Girîspî. Dengê çekan tê bilind dibe ev deng, vedigere azadiyê. Kelecana dîlan bi dengê çekên jinên şoreşger ve xwe bi azadî dixemdîne. Her dema ku keliyên tekoşînê û berxwedanê li ser xaka Bakur Rojhilatê Sûriyê bi hezkirina zarokên welatên rojî tê jiyan kirin. Hezkirina keç û xortên xaka pîroz bi hirsa salan ya li hember hêzên dagirker û faşîst jiyan dikin, bi rihê serhildêr û bi eşqa azadî tekoşîn dikin. Rêheva Sorxîn dildara azadiyî di sala 2001 de li bajarokê Dirbesî çavê xwe li jiyanê vedike. Heva Sorxîn di nav malbatekî ji Netewê Ereb de mezin dibe û jiyana xwe bi eşqa azadî dixemdîne. Ji bo malbata Rêheva Sorxîn a Ereb jî ya herî giring ew bû ku ji fikir û felsefeya rêberê gelan Rêber Apo bi pêvajiya şoreşê bi çandekî resen û berxwedêr bi hezkirina azadiyê tevlê berxwedana şoreşî dibin. Ew reş bi avayekî xwezayî bandorekî mezin li ser Rêheva Sorxîn dike û Rêheva Sorxîn hêviyên jina azad di nava refên YPJ de dibîne. Ji bo wê jî di sala 2017 de biryar dide û beşdar refên YPJ dibe. Di serî de ji bo hemû hevalên şehîd beremberî wan em saygeyekî wisa xurt nîşan didin. Yanî hevalên şehîdê ku giştin asta şehadetê di berxwedana rûmetê de bê divê qarşî ku dijmina me şerekî hovine tê meşandin. Yanî wekî ku em bêjin berxwedaniyekî xurt hate meşandin. Naskirina min ji heval Sorxîn re yani em aynî taborê bi hevdû rabûn. Yani heval Sorxîn hevalekî xwedî biranş bû di nava taborê de. Di sala 2018 da me gel heval ciyê xwe girt. Em taborê silahê giran da me ciyê xwe girt. Bi rastî jî yani bi heva Sorxîn re jiyan kirin. Taybetmendî heva Sorxîn girtin. Keset heva Sorxîn naskirin ez bibêjim yani însan ti cê zehmetî nikare bikişîne. 2019 gel hevdû bû. Füze cî bû. Rola wê giring branşa wê giring zaten füze cî bû. Yani me hevre pir da distan hevaltiya wê karê wê jiyana wê rastî jî hevaltikî wisa xort bû rastî yani. Rêheva Sorxîn bi hezkirina azadiyê dixwaze bi beşdarbûna xwe ya nav refên YPJ bi fikir û ramanê rêberê Netewê Demokratîk Rêber Apo xwe perwerde bike û ji bo her keriyê jiyanê xwe bi tekoşînekî bêhempa bixemdîne. Ji bo wê jî di nava jiyanê de birûkeniya xwe di behra azadiyê gelan de dibe dilopekî ji deryayê. Bi xwe perwerdekirinê bi birdoziya rizgariya azadî jin ve bingehekê xort di keseta xwe de da bû avakirin ku ji her keliya jiyanê re bibe bersiv. Heva Sorxîn yani tevlîbûna wê hevalê di nava jiyanê de gerçekten pir balê me dikişan.
يعني تبلیبونه که دیش کو انسان بالوی حواله بچه سروی یعنی حوال سرخین تبلیبونه وی حواله دنا و جیانه دا انسانی که چوا تبلیبی رخصینی بیه انسانی که دمانو تبلیبی به شکل چوا رخصینی دگره هوا سرخین به وی رنگی تبلیبونه که ود دا نیاسمای کردن نو جیانه دا دملی جسارت دا دملی ری حوالتی خود خورد بو یعنی حوالتی که وی اوسا بیجن حواله که خود نیشاندن هم بهتر حوالتی که خورد دا مشاندن هین جیانا سروکتی هم بهتر مازن دکر هم بهتر داده حس کرن یعنی جیانا سروکتی اوسا بال دکشانده با وی حوالتی خواه به اوسا رخنه کرن و رخنه داینه خدا یعنی پر اوسا هندک چستان جیانا سروکتی دو پاراست جبکو کسایت اول سوخین کسایتی که براسیش وکری بو خوزایی بو یعنی کسایتی که پر گن بو یعنی انسان جبو بکر به ناس بکه جبو کو بکر به براسیش پر حوالتی بکره انسان تجی زحمتی جیان نتکر یعنی رغم کو از نو در بازی تابوری ببو حوالی که هر زده براسیش بالا من دکشن کسایت اول سرخین بو یعنی جبرکو هر تم ده حوال سرخین دا روکنی که براسیجی پر بالکش ابو یعنی تشو که انسان دکشان گل خو و انسان دا فکراندن دیش که انسان به وی گرمونی بکر به هوا سرخین را حوالتی بکر براسیج بپرسه یهش گرمون هوا سرخین بو که ماسی دیدید حوال دهات چاره سر دکر هر حوالی را نقاش دکر صحبت دکر چاره سر دکر که ماسی ها برانبری که ماسی ها چاره سر دکر یعنی که ماسی دیدید شو گلوی حوال دایی کنا کرن راستی حوال دایی کنا کرن حوال جی وسا خوش گودار دکر دیش کو مثلا انسان ویر حالتی کو پیرا ببینه کو پیرا بدو بسینه بوی حواله را تبلیبونه که به وی رنگی دنا و جیانه دا خویا کرن جبر کو حوالی که وسا پیشکتن را وکری بو مثلا لگرین حوال سرخین پر زده بو تشه کو دیش کو مثلا مرو فهم بکه که آرایشی حوال سرخین پر زده چیه جبر کو حوال سرخین پر زده پرتوک دخوندن پر زده آرایشی بیچید بو پر زده اوسا لگرینه وی دا اصلا که هر جور دا بو مرو کاره بیجه یعنی ام تابور نزی سی حوالی بون حوالی که هر زده روزانه خو پرورده تکر یعنی روزانه پرتوک سرکوتی دیکرت دست خو ده پرجی به سه پرجی به بقاس هزاخ یکو کده و داد خو بخوینه فهم بکه ناس بکه یک جواب سرخین بو یعنی کسایت جنین دربیسی gerçekten او حوال ما دای خویا کردن کو işte کسایت جنین به وی رنگی تبلیغونی نفشورشه یعنی gerçekten من هندک جهاد من مورال جوی حواله دکرتم انو سمجاره ویسا او خوش بون یعنی بکد خوشی دده حس کرن یعنی ری حوالتی وی جوسا بو یعنی روزه که من ندید بو حواله کوسا جی ایشیا بو آن بگوتا طرز تشاشه یعنی هر تم طرز خوا آن اسلوب خوا اوسا داخفی ها مروف دخست فیرا بده بستینه باغ فا یعنی مجارن وی راستی خوش بو طبعت هندک مجاری و جسارته یعنی هندک مجارات بو داخفی هر تم یعنی ناف جانه دا جدو گوتا جن پیشنگن جن هندک مجارات دا لازم خو بده نشاندان یعنی بیجی جن جو کلاتی خو در کته جن یعنی دخواست دیرو کا جنی ده هندک تشتا بیجی ایدی ام سرو اساسی دماشن ام گریسپی بود ام وقت انشاری بود اول سرخین ارزاق بلا دکر ام جی وقت دوش خاجی مخوا گنده بود اول سرخین تمام حرکتی بود ذاتن یعنی ارزاق بلاد کرد سر تابوری سر تیما سر تاقمه یعنی سر حوالا گشتی ارزاق بلاد کرد روزی که سر خانی بود امجی هنگی واسطه و مکارد کرد امجی بود سهاره مدید هات گو اولی آزاد را به انتشار شده بود از وی دمه حتی نه تی بیرامن وی دمه از کدم هیجان دم سلاح را کرد مرخت را کرد برای خدا دشمن گو اولی آزاد کرد و دچی مگوازه بشم گود محنکه خود کرد ایسا ام هبره کنیا بگو از چی بشم طرف ولی سرخی ما تاجی حنکه خو مکه
یعنی راستی جی وسا بو یعنی اول تشکیدش هبو مثلا دعوا سرخین دا تایبمندی اقواس هبو مرود که بیشتر تایبمندی نتوی گشتی تده هبو یعنی چوا همو پارچه کردستانه دمت همو پارچه کردستانه کسایت حوالی من روجداد باکو روجاوا باشود دمت دیگری دست همو تایبمندیان دیدین گل هف تمیزد که همو تایبمندی دعوا سرخین دفتش تایه مثلا تنظیم هوا سرخین جر روجاوی کردستانه تا دگوت اصلا جر روجداد کردستانه یعنی جی تا دگو جی باکوری کردستانه تا دگو هندک تایبمندی یعنی جی هندک نزیکاتی تا دگوت حوالی می باشودی کردستانه یعنی چوا بيجي إنسان دما نو تابل دبا سلاح دقرا بيجي قالك إنسان وي سلاح عادي جاني خوب ببيني أو هواجي بفي شكل ناف جاني دا يعني وي سلاحي وقت جاني خو دحسبان وقت پارچه جاني خو دحسبان 24 ساعت او هوال وصا سلاح بيرابو دو چو كداري هرتم او سلاح مليوي دابو روزی که او رخت و سلاحی خودش ملی خدا ندخسته یعنی ما پر مورال دگرته ما پر وسا میناک مجبور دگرته اشته و حوال به وی شکلی تبلیغیانی دبو یعنی gerçekten باندوربونه که سر مدد آوا کردن اب شر داجی وسا بو رغمی که اوقاس وسا داگر کری بیریشی که وسا هوانه ایریشی سر روجاوا دکر رغمی ویجی حتم هندك مجرد وصار دخسته وصار مورال داين ده هندك وصار شر داجي بنامه وصار سركفتنا وصار اي خورت هبو يعني فيرا هندك تستدج من وصار ندار بودو ملا يريش بكن ملا هندك تشتا بكن اما برسيف بدن اما ودامه دا برسيفك خورت بدن يعني راستي دما دا دجمنجي ايريش كر دم هندك مجرد راستي برسيف داين اكبر خورت چه يعني راستي ايش ده يعني عجبا چما از نگر حوال بو چما حوال شهید کرد يعني تشتي بسا هيس كري ابويا كمين يعني ام جبهه ده قال هفدو بو يعني حنا كبي بو راستي دما شهید کرد يعني هيسك دودم آدم را آباد کردن يعني حتی انا بجیم عجبا چوا شهید کرد کاش که از قلبی بیا شهید نکرد اما نبود کو يعني نبو يعني داویه زدن گریس بی شهید کرد رهوا سرخین د گلک پنگاوند ده جی خوا دگره د ناو رهوان خوا ده هر تمیناک تگیرتن به دلداریه که مزن جبو گل خوا و خاکا خوا بو پاریزه هر تم دخواست ده چپرن شر ده جی خوا بگره دما دولتا چته و فاشیست آترک ایریشی گری سپی و سریکانی دکه رهوا سرخین جی وک جنک عرب د شر رومت ده د چپرن هری پشته جی خوا دگره به چک خواه گران به سکنک برخودر لهمبر هویتیا چته این فاشیستی دولتا ترک شردکه رهوا سرخین سال 2019 ده د شر رومت جبو رومت گل خواه بو پاریزه جبو پاراسنا گره سپی جبو کو چته این دولت ترک در باسی خاکا پیروز نبن شردکه و دگیجه آستا شهادتی حوال زین فرماندار حوال زین دا کسایت حوال ریوان دا کسایت حوال آمارا دا یعنی ویتستانه دا کسایت حوال هیزل دا جی یعنی ویتستانه تشتی کو یعنی گیشتن آستا شهادت ای کو تیدا سکنی نجی وسا امی بتاکوشینه که خورد جی بردوام بکن هیم بهتر هیزا جنه باواری جنه دناف جنه ده هیم بهتر معزم بکن و تشتی کو اول شهیدش من دخواست جمعه پیک بینن و همه بسر بکفن خیال وی حوالی چی بو آرمان جوی حوالی چی بو دبیجی چه هزی کو دمده ها بجی مرو بکار به خیال وی حوالی آرمان جوی حوالی وی حوالی کو دایی ربر کرن مرو بکار به دیجانه دا بده حوالی در دور خواجی
تحمل طرز توليبون خود اما بكربم براسي برحي وان هولان جيان بكم اما بكم بمزاكين وان هولان بكن جيان مزبكن بدسكرتن وان اما بكن توليبوني كبدن شكن بحسكرن وان اما بكربن براسي هواتيك خور بكن جبو وجي ام صوزا وددم كو براسي جي ام لايق وان هولان دار بكم اما كده وان هولان براسي عردنا هيلن اما راسي خودی دو زمان هولان در بکم ام سوزا وددم کو ام بکربن ایروپی ده هزار ده طالبانی خورد بتونه چکرن جبو که هم بکربن تجهیز سرکوتی را ببین برسب هم زیادتر هم بکربن نرخ دیرو که ماینده بکن هم جبو که هم بکربن گشتن شهید هی هم بکربن ام لایق در کون نرخ وان هم بپارزن جبو وجی ام سوزا وددم کو براسیج ام ده همون کلیه خنی جان ده کلی بی کلی اما تکوشینه و بدن اما طالبانی که راست بدن چکر اما بکربن خودی در بکون جبو وجی ام ده بیجن براستی جی نگاه دما آزادیا سرکوتیه جبوی هوا سرخین جبوی توای حوله شهید گریستی کتی هم دست بگه هم بره و سرخوت تاوینه یعنی اب سوزا مدای حوله شهید امی سوزا وانا تک بینن یعنی سوزا اولا سرخین پرانی دگو زدن دگو روزک هات بیرامن گو ایر شهید بکبم تی جانا من گره کی بده حوالا آلی کار مچاو کار کرده مچاو حوالا دادستان مچاو حنکه خو مولاره خو مده حوالا تو گره کی سروی اساسی بده حوالا برای حوال یعنی بکردن فرق هر تشدیده سکناوی یعنی هم کاره وی بجن به حوال شهید کتی هم برابره و بجنا خود تابینه سوزا دائمه سروی اساسی همی فکر بینه سوزا وانا حتی داویه خیال وی حوالی چی بو آرمان جوی حوالی چی بو دبیجی جهازی کو دمده ها بجی مرو بکربه خیال وی حوالی آرمان جوی حوالی حوالتی وی حوالی کو دایی ربر کرن مرو بکربه دجانه دا بده حوالی در دور خواجی روژا ایروژی رهوان هوا سرخین دما قالا کسات رهوا سرخین دکن دبیجین امی تجاران طول رهوال خویا برخودر لعرده ناهیلن